verjemi to. Realno očekujemo danes, kada se slavi. Ali mislim da ne bi smjeli tako gledati. To je negativno mišljenje. Nažalost, mi moramo, ne nažalost, nego mi moramo gledati šta dolazi. To je utakmica sa Slovenijom i nema vremena za plakanje. Treba uzeti se u sebe i svoje mogućnosti, pokušati dati sve ovisi, sve što se može, a drugo što sam ja rekao, a to je da su to 3 utakmice još. Prema tome, mi jurimo 1 bod. Sad kako će to izgledati, djeluje da bi se moglo, a nešto s druge strane je i teško, je poteško. Međutim, bez muke nema ništa. Znači, mi moramo, kažem, razmišljati pozitivno, da se borime protiv svekog protivnika i vidjet ćemo. Što će bude vlade padati u tržišnom Makedoniji? Pa, ja sam rekao da Slovenija je favorit. Mislim, moramo biti realni sa gledanjem. Favorit i analizirati koje su to njihove prednosti u odnosu na nas. Prednosti su, ja sam rekao, i ne znam kome sam to objašnjavao, da oni, osim Garbera i ovoga malog drugoga pivota visokoga, kako Blatinše, kako zove, da, oni imaju dosta nisku ekipu. Dakle, tjelesna komponenta nije baš njima jača strana. Ali što im je jača strana? Jača strana mu je ta tehnička, taktička pismenost igrača i sjećam se jedne izjave vrlo bitne. Šibila je rekao prošle godine na jednom skupu trenera u Beogradu da stanje u slovenskom rukometu je tako da njima rukomet zapravo vodi u rukama je srednjih igrača, graditelja igre. Pa pogledajte malo, nije tu Zorman, Kombač, Skube i tu su mali što igra u Magdeburgu, mali Zarabec to je drugo, nego ovaj mali što igra. Molim? Bezjak. Znači, Bezjak i Zarabec su tu. Znači, oni imaju 5 školovanih, iznimno dobrih srednjih igrača. Što se tiče vanjskih, Toma Skovšeka i ovaj mali Tin drugi, to je ta visina. Ostali su odlični tehničari. Ako ste primetili jučer, oni su gubili u jednom času rezultat, 17-16 ili šta znam. Vujo povukao Zarabeca na srednjega, desni bio mali, ne Dolenec, nego drugi što igra u Montpellieru Katičnik i na lijevo beka je stavio opet graditelja igre. Znači oni igraju na kraju na sigurne tehničare koji mogu da drže loptu u igri, koji mogu aktivnom igrom, jer su odlični školovani igrači, da mogu to odraditi. Znači Bezjak i ovaj treći. Znači, čujte, oni su to jači. Mi, gdje su sad naše možemo... Ги најдовте ли слабите страни на Словенија? Pa sada govorimo o nekim zaglasima. Šta bi mogli mi? Gdje bi mogli? Prvo, moramo biti borbeni od njih. Moramo pobediti u borbenosti. To je broj 1. A čim je velika borbenost, znači i obrana može biti počvrsta, a to znači da njihova tranzicija već ne bi bila toliko strašna, koliko može biti ako igraš sa puno tehničkih pogrešaka, mekano, bla, bla, bla. Znači, mi moramo imati obranu, da li je to bila duboka ili plitka obrana, koja je prije svega gusta, koja ne dozvoljava previše prostora, jer oni, kažem, jako dobro koriste taj prostor i to je bilo onda loše. Ako igramo sa 7-6, jučer je bio jedan primjer da ako se ne taktično, odnosno ne koncentrirano napada, da izgubljena lopta, posebno od takvog protivnika, se kažnjava. Prema tome smo puno razgovarali već danas, uvečer ćemo večeras gledati i snimku koja je ciljena, tako da vidimo šta kaj bude domani sutra.